Chamgei chamanikab Jehovah, kakeit betut age kokeny nebo kinetkei lesson ak atoche akokwek tugul asikobit kinetkei kibagenge. Among'u ale kosich wikit nemie nekararan ako nguno kotokotin. Ko kotom ketestai ameche aborwok kiboitinik chakochop Jehovah sikobit kinetkei tugul kibagenge. Ane natou ko kanaikchu ko Evelyn nebo Arap Tarus ako atoche chito nerubo Pastor Jemaker asikobit kokatech. Chamanikab Jehovah ochomwo kokeny sikobit akatak eng kainetab Jeiso ale chamgei. Kibwa kebeberta nebo nerube nebo Jumatatu kobun jimbo nebo North Carolina kotokotin. Kongoi mising nerube ko Pastor Nyalile ikatech. Akotok eng kainetab Jeiso ale chamgei. Ami kebeberta nebo kwoeng kasi neng'olole akobo meet eng arorutiet nelel. Kongoi mising Maru. Chamanikab Jehovah chamgei. Kibu kakatiet kobun komasta nebo Olep Minnesota. Kimi tugul eng betutab kosomok kasi, betut nemwoe kolen saetab oik eng betusiek chebo let kebeberta netai. Ngondoiwok Jehova kobirurok. Kongoi mising nip kowangwech anyun akomwawech lesson nebunyone ko chepkametinyo Lilian Maswai. Kongoi Evelyn, atoche biik tugul komwae ale chamgei chamanikab Jehovah. Eng betut nebo nawang'une anan ko summary keng'olole saetab oik eng betusiek chebo let. Kebeberta nebo oeng atyeche kelyekab Aramaru ko kongoi ngotoretech Jehovah kemitei kibagenge. Kongoi mising barakutab lesson nebo wikini komwoe kolen keng'any boisietab tamirmirik. Ko ngotom ketestai ko ongesa Kamuktaindet Jehova nesobe kokeny. Kakikurin baba nenyo asikobit itebe kwenunyo yekibendi keng'onye bet ak kinetkei akobo tamirmirik cheyachen. Kisomin Jehova nenyo asikobit ikonech kakuyet ne inegei. Ng'alalwech ak ing'alaldaenech keeku kurondok keitchi biikuk. Amu kisoe eng kainet nebo Jeiso netindenyo. Amen. Amen. Barakutab lesson komwoe kolen keng'any boisietab tamirmirik. Keng'any boisietab tamirmirik. Mi amwawok atindiot kitikin kityo asikobit ketestai. Kimi kapchi nekichop betut age kole koba ichek rutoito, koba vacation. Ko kimite kwondo, boiyot ak chepyoset ko kimite kwondo olda age emet age, ko ki suppose kotuiyo tuwai olda age nekile Key West. Ko king'ete anyun chichi Georgia, ko kibo koba emet nekure Key West. Ko kilany anyun boiyot ndegeit isikondoita inendet amu kinyone chepyoset eng betut nekirube. Ko kindoita boiyot kingoit olindok ko kisirchi email kwondonyi kolechi kait komie. Kingosire anyun boyondoni email kochilil nyakutayat agenge. Kwa emailit notok kwondo age nekikebet boiyonyi eng betusiek cheking'ering'en. Ko eng email notok ko kikasir kolech chamanenyu kwondonyu kait komie ako kararan oli nekisise kityo. Atya akenin mutai chobotin tugul kachekenin kaingian hotel kole kachekenin ako chobotin tuguk tugul chekuket chebo mutai akenin itu ye makere itu. Atya kole akoi omat emoni kesis kityo. So ko kiwo email notok amu kamat kichilil address chikisirchin kwechi kwondo nekokebet boiyonyi eng betusiek chekong'ering'en ako kakotub. Ko kingoyat kwonyi anyun kakonyor email kotepche ng'ony ng'echeret koyat computer nenyi konyor emailit kai. Ko kingosoman emailit kai kolechi eng kwondonyu kalen amwaun alechin kwait komie ako kararan oli. Akenin iitu mutai ako chobotin tuguk tugul chekuket chebo itu oye makere itu. Atya kolechin anendet chamaneng'ung boiyong'ung. Atya kosirchi kolechi oye omat emoni kesis kityo. So kaonyoru pichait eng yotok. Biikchok. Ne neyokse kingo kakobut chepyosana kolabat kokas cheptonyi eng rumit age kole ne chukaak.
Ko kingoit kokakoit nyikonyor kamet kakotanui mi ng'ony. Ko kingoker computer ko kakisir kele chamanenyu kasoman email noto ko kikwong akot akine. Chamanikab Jehova, nee neyookse ko kakome chi, nee neyookse ko kakwo chito kererit. Wikini tos king'alaldosi ak chekikobek, tos mi sobet ko kaketub chito, ako ngotko kiunoto ko amune sikikeni Jeiso konyo banda nebo oeng. Chu ko tebutik chebwone wikini lesson chema komwa kiboitinichu kowolwech kole imukto ano kong'ololso biik ak chekikobek. Tos ng'ololi chito, tos tokosobe chito ko kaketub. Wikini tugul kinetigei kurgotik chemi yu, Mathayo 10:28, Amndaindet 9:5. Ngimuchi isir chotok tugul, ngotko makinetkei ko sir sikobit isomonjigei. Johana 11:11 agoi 14, 21 agoi 25. Tesalonikeek netai 4:16 ak 17, ng'ang'utiet 16:13 ak 14. Mathayo 24:23 agoi 27 ak Tesalonikeek nebo oeng 2:9 agoi 12. Sir chotok asikobit isomonjigei. Ng'oliotab metit kenyorchini kitabutab Tesalonikeek netai 4:16 agoi 17. Mwae noto kouni kole amu chorugei Kiptayat inendet eng kipsengwet koboto twekunet neo ak kutitab malaikayat neo ak kiryaketab Jehova ak isib kong'etos chekiibek eng Kristo. Ak achek anyun chekisoptosi cheking'etunotin kekanabech koboto ichek eng bolik. Ketuiyo ak Kiptayat eng soet ak ketebi anyun koboto Kiptayat koigeny. Eng iman komi tugun chekikewal eng ng'onyuni. Kikewal tuguk chechang chekikobit tugun cheu chemulbainik anan tugun chekergeitu kou nguno kou Sabato kekere kele kikowech biik koek betutab tai nebo wikit. Ko biik chechang ko kikosub notok amu nekit kokergei, mami kiy nesiregei kolen chito angokergei ngamuny eng betutab tai nebo wikit akomuny chito eng Sabato komakamuny. Komi tugun chechang chengekere kouo bo man chekikobet biik chechang mising. Kimalumda Jehova betutab tai kole kimung'e ako mami ole kikisir eng bukuit kele betutab Jumapili kimung'e. Kergeindo eng tuguk chechang chekim eng iman ko kitaunegei kayanetab tamirmirik eng betusiekab tai eng Eden. Kingong'ololji Setani Adam ak Hawa kolenji iman mobegu. Kotos kibek bichotok? Kimabek instant man, kinyoindet kolenji mobegu. Ko kikakomwochi Jehova king'on kole ngot kotwat logoiyat nekikakimwochi kobegu. Koitoindet akine konyokoberbergei kotwaktagei yotok kolechi mobegu. Komanda eng atindiot komugul ko kikowalak konam itonwek cheter ak cheter eng ng'ony komugul. Ako tuguk cheu chotok ko kikoib oindet tuguk cheikerkeite imanda. Chengoker chito kokere kole ango iman tuguchu ako mobo iman. Katorchinetabgei nebo lesonit ko kobor kole kit neribech kityo eng lembechekab Setani chebo betusiekab let ko tilyandit nebo chichak ak Kristo ak lumdaet nemakitumdumi eng kanetisosiekab bukuit. Nitok ko koboto kanetisienyi akobo ng'et. Akot ndatieme komwawech nekere konyek ak itikcho kekere, ko ngeweny sirutik komaimuchi kotumtumech chotok tugul amakoi kowechech. Tos mi chi nemeche kotes eng yotok kiy? Amakibe betutab tai nebo Jumapili. Ngomami ketesetai, Jumapili komwoe kole nyasutik che echen
chebitune saetab tamirmirik, nyasutik che echen. Kale ng'olyo nemabo iman kele meet ko eng iman ko kimong chi kakwautiet ne leel nebo sobet kolumdaat eng kanetisiet nebo sobondo ne mamee. Chang biik mising ya kasirto chito kekase eng betut kila makot kele imuchi ikas rani, kikase eng kila betut kelen ya kasirto chito kele kakwo kipsengwet, kele makomi eng nyalilda chicho, kakwo kipsengwet nguno mi ak Jehova nenyi. Ndaki oret agenge noto neimute Jehova biikchik, takikenishei kikeni ng'o? Takikeni Kristo nyokolya kokeny. Tami nyonunetab Kristo kokeny, anda kiu notok takirirtos, takirire tupchetab Lazaro korirchin Kristo amune. Ngotko ki oret nekikakosirto Lazaro kwo kipsengwet, ko ki amune sikirirtosi, ako ki amune asikorir Martha ak Maria akobo netupcho akolechi Jeiso ndakimi kokamatami. Ngokakome chito kokakosis, kokakobek tuguk tugul amakomi sobet age tugul. Mami kiy neikuitos chito kakakome. Kokakome chito kakeker chaptainyi. Mami kabwatutik, amami kele musu mutai chichoto asinyong'alalun. Kotabane rirek chekerirtosi yekakibet chamanikcho. Takiboiboen mising ya kasirto chito kingen kele kakwo kipsengwet, lakini mau noto, mi biik chemwae kolen ongesisyo anyun biik cho kakwo, mi baibai chichoto nguno ikenechin kipsengwet. Komi alake chelen kokwo anum ipkotuiyo ak lagokchik, kokwo baba mi semberishe ibatishe. Kaberberisiet no chamanikab Jehova mwany koberberech tuguk chechang kele oret neimute Jehova biikchik ko oretab meet. Kinyo meet amu tengek. Kinyo meet ko kiibwoindet. Ko ngokakome chito komakomi tuguk alak tugul, amakomi kakuyet, amakomi kabwatutik chetokobwone kole tokong'ololi chito tokosobe noto. Kokakome chito kakoborok chechik akoi betut nenyone Kristo nyokong'eti inendet. Tugucho kikase kemwae kelen kakwo kipsengwet ole kaikai, komami kiy neu notok, amami kiy nekikesir eng bukuit nemwoe kou notok. Kanetishonit mwae kolen kanetishonito bo sobondo nemamee ko ki agenge eng kanetishosiek chebo lembech chekibunu Rome ako konamyo ak kayanetab Kristianindet. Choto komite kisire Ellen G. White eng kitabutab The Great Controversy pejishek 549. Ngesoman kitabutab Mathayo 10:28 kolen amoiwe ichek chebore borto ako maimuchi kobar sobondo, ako kaikai oiwe inendet neimuchi kong'em sobondo koboto borto eng Gehenna. Inetech kurgani kerib sobenyo nebo kiptamirmir ak ketech tilyandinyo ak Jehova. Keistoegei nyokoriet nekitinye eng ichek cheimuchi kotwas sobenyo nebo nguno. Kikirinda Kiptaiyat biikchik si maburuchkei ak ichek chesoe oik eng or age tugul. Kimukomakat kochomchi chi eng kwenunwa neng'ololi ak oik anan bonindet anan neng'ololi ak chekikobek. Kitabutab nekibwote ng'atutik 18:11 komwoe kolen amat kobit eng okwek neikoitoi werinyi anan cheptonyi kobun maat anan neboisie ng'orset anan sakeiywek anan neisakishe anan ko bonindet anan neabusishe anan neng'ololi ak oik anan bonindet anan neng'ololi ak chekikobek amu weche kamuktaindet netoror chi age tugul neyoe tuguchoto. Kakomwa bukuit eng yotok tugul kole weche Jehova boisionik cheu chotok ak biik chebonishe cheng'orsei
Akot tia biik chekikobechi biik cheng'orsei. Ako ngipiwe binyoru bichutok komwaun tuguk cheimeche amu oindet kongen tuguk chekemeche. Oindet komuchi koib chotupche chekikobek akong'alal eng sautit notok tuget kale oindet kotinye kimnatet neimuchi akot kochor maat eng kipsengwet. Imuchi koberber chekikelewen komukoksei. Ako chotok tugul komwawech bukuit. Ako oroni kakomwawech bukuit. Ata biik chebendi ipkonyoru chepsakinik. Ata biik chebendi kolipani eng emoni kochang biik chelipani kolipanchin alikure bonik chotok chebendi kolipanchin asikemwochi akobo biik chekikobek. Komwochin kolechin kero koaro notupche kobaibai mising anan ko kinerekyin. Kolechin ikere ya kikayai ni ak ni ak ni ko kinerekyin amabaibai kiru komabaibai. Atyo koteben as kolechi ara kayai ne kolechin kiyai kouni ak kouni anan ang'etun ong'ololse sisom nyoetab kat. Kong'eti oindet kotinye kimnatet neimuchi kwai tuguk cheu chotok. Kot kong'ololun ak ikose tugetab notok. Kochang biik mising chekikomas biik chetom kowech logoiwekab Jehova. Akot chikosoman ng'alekab Jehova kobeti oindet kora amu kere tuguk kole ngaimukokse kong'ololchi. Ko biikab Jehova ongeribkei asimaibetech biik cheu chutok. Biik cheu chotok ko kikilochi eng koik kot kobek eng betusiek chekiba tai. Kesoman eng kitabutab ateptab Lawik 20:27 komwoe kolen kikibore iman neboisie oik, ne muren anan ne kwony anan chi ne bonin. Kikiloche ichek eng koik ak tebee korotikwak ichek. Ikose? Kimi tuguchu kobo taunet. Amelen kele kikoistogei tuguchotok kora takomi kwenunyo. Takemi ak biik cheu chotok che practiceni tuguk cheu chotok chebo oik, chebonishe, cheng'orsei. Ko kanyor kenai tamirmirietab Jehova ak kenai kele mwoe ne logoiwekab Jehova. Togu kerkong'et kong'wan mising ako kimakat sikorib Israel simaot cheptalilishek chemabo iman. Bonishet kobo oik. Ikoikoi biik kochut saet nebo lembech. Ako wale kokeri tilyandit nebo iman ak Jehova. Ako makoi kon yametabkei nebo makutik chebo orit chebo muguleldo. Saetab oik komi muguleldab tetutiet nebo setani konam kolul ng'ony ako Jeiso eng miendonyi ak kimnatenyi kotiochi lulenik komang'une ratutik chebo yaitiet chekikorat ichek. Amdoindet 9:5 komwoe kolen amu ingen chesoptos kole beku ako mamin kiy age tugul ako manae kiy age tugul chekikobek. Ama kotinye melekto age tugul kokeny amu kikeutie ichek. Aikas? Mwae Bible tuguchu tugul. Eng Job 7:7-9 komwoe kolen ibwat ile sobenyu kou usonet. Makere kokeny chemyach konyekchuk. Inendet nekero komakokero kokeny. Kero konyekchuk komaami kou boldet nekesugei akobetito. Unotok inendet newendi yemi chekikobek matokosu kokeny. Aro mami sobet age eng chekakobek. Kokakinde kererit kakobek chapter nenywa kakoboro. Makong'etos kokeny kele kanyo nyokovisiten eng senge. Mang'ete kele kanyo agui nyokokerin kokeny kocheng'in asong'ololse tuwai. Kimi eng betusiek alak chekiboisiei ko kimi chepchumchan nekiboisiei tuwai. Keng'ololdos as nguno kole kawe sinyinam muste karon awe keng'ololse. Kisirto mama nenyu akosirto ak pusit. Ko kiatup mama nenyu kotatkei ak pusit. Kole sawendi kila Jumapili awendi kila koskoleny. Kirerit
ibang'ololchini inendet. Kole ang'ololchini nyone mama nenyu keng'ololse nguno atyo kowishenwo che kororonen. Kindalen aro ko biik chito neu anendet. Alen abwat atya ale kaya netinye chepyosani koyani komie kabisa kole kap koker pusinyi. Kakonyi pusit kot koker akobaibait akoboiboi atyo kong'ololchi mama nenyi atyo koketita. Ikere tuguk cheimuchi koyai. Ongesoman sirutik ak ketiegei sirutikab Jehova kotugul. Amu biik cheu chotok komuchi kobet biik kora eng ng'alalutik chemwoe. Isaya 8:19-20 komwoe kolen ak ye mwoiwo kole ocheng'ate ichek cheboisie oik ak bonik chetweku kou taritik ak chenyanyei ng'alek. Tos nyoljin kocheng'at chekikobek akobo chesoptos. Tos manyoljin biik kocheng kamuktaindeng'wa. Onamgei ak ng'atutik ak baornatet. Ngotko mang'alale ichek kosub ng'olyondonitok ko amu mami lapkeiyet eng ichek. Chatugul ko cheityeme ak iker ile bunu ano ng'alalutikab bichu ako une tilyanditnywa ak Jehova. Ngotko mabunu Jehova ikere tuguk cheibu amu bonik ak chuto ng'orsei komelen ibu tilyandit nekararan. Ibu osirgei ak biik chechang itu komwaun kole keranum kiyaun kouni keranum kouni ak kouni. Amami besio netos komwaun tuguk chemiachen chetokyingei kipsengwet. Kayanet nemwoe kole chulei kobendi kipsengwet chekakobek eng sainotok bo meet nga mami bukuit kou ripsetab Jumapili kokikotebi koek keny ako kikolumdaak eng kimnatet kotko kikoutie mising kometo biik. Tuguk chekikotestai kot koek piton anan ko kikoek piton eng kawaida komi biik cheitu kityo kesichei kochutei kounotok amu mami kanetisiet nekikonyor age nesire notok. Ko yekilete ng'olyotab Jehova konyor bichutok konoe imanda anan ngot ndawenye chito bukuit konoe imanda. Amu kong'ete kingokakowal Rome betutab tai koek betut nekimung'e. Komi biik chekikesich kityo koite kityo koingiani kobiton kityo koitu biik koingiani akotom kokuiyo kole ki betut nekibo iman ko kingiro. Ak boisionik tugul chebwone nguno chekoseni confusion chuto bo kiptamirmirik. Komi biik chekikoit kikoingian amanai kokuiyo kole tos tuguchu kobo iman, tos tuguchu kosubigei ak tuguk chemwoe bukuit. Kalaboisie biik sirutik cheng'ering amakisubi kele kiyaakse ne sikotyem kobor kole bo iman kayananotok. Mi akot biik cheimuchi kosomane Bible, name Bible akosomanun, imuchi konam chito bukuit nguno ak chepsokeyot anan konam Bible akosomanun akole somanun sobeng'ung. Lakini weny akinai ile tos bo iman. Mi biik chechang tupchosyekchok chekikibet amu tamirmirik cheyachen. Mami sobet eng kererit. Jeiso inegei netinye kibunguet nebo kererit. Netunyo kawek ko inendet neing'eti chekikobek. Mami kele kaking'et biik alak kong'et alake. Amami kele kakimut alak asikong'et alake sitikowek Jeiso nyokomut chekang'et. Tamami nyonunetab Kristo. Tamakikenisie chamanikcho kikeni nyonunetab Kristo kokeny. Tos mi chi netinye tebut? Saka kamache ates ale kangimwa ile ng'ololdos eng chi nekakome komakong'ololi ak chi nesobei ak chesoptos kongen kole beku. Mwoiwech sirutik komie kele chi nesobei kongen kole kakome, ko nekakome komakongen kiy amu kakuru. Ko kaberberisiet nekikobit komelen kotougei rani, kikotoigei yebo ui.
Ingigere ngot yo miten kekonori chito eng mazishi ko kitokomi ng'olyo nekitai nekikimwochin kelen Kiingereza pass away. Rani kokeboisien ng'olyo nekilen pass on. Ak nginyoru kandoik, inyoru chi age tugul, inyoru chi koboisien ng'olyo nekilen pass on kolechin mame. Keyaptagei olda age. Angot nguno kokasin kotepse kebe mazishi age naabwote ole kikamwoe ale koit saa sita kole biik ingen ile ame lanji eng kipsengwet ongesishe kwamis korok kolokoi sikobit ketestai eng mazishi. Ako chito nekiyochin mazishi ko sandukut korono. Ako lecha che ame lanji ak kiptaiyat ngolin ko kikeboisie ng'olyonoto konyumnyumit eng biik amu kaberberisietab oindet. Nemeche kenai kele kaboisie oindet Sabato koisto akonde betutab tai nebo wikit akoyanak eng ng'ony. Kaboisie setani meet kele mabek chekakorui chekakobek kakotokosta. Konyo ng'olyono mwoe kolenin ongen ile borto no komakomi tamirmiriet. Kakwo tamirmiriet kotebi ak kiptaiyat oroni. Kotrap kekere eng yumba tai le ng'olyo nekamwa kole wetono tamirmiriet nekabesio ak borto akot kotebi ak kiptaiyat situn kowek tamirmiriet noto kokeny nyokowek chichi. Ko kongoi. Kongoi missing. So atache chito nerube nekotestai. Kongoi Eva. Amu kebeberta nekainetech. Kebeberta nekibendi nebo Jumatatu. Kong'olole meet eng arorutiet nebo keny. Ng'oiyondit nemi konyo sikeng'alale ng'olyondoni. Kotebi biik kole ngemwochi lagok kikaikae kele kakwo chito kipsengwet so matoimgei ko keimat nokwek ko kakikaikae biik koboiboitu. Ako sikobit kikuye ng'olyondoni ko kangotoigei luget eng kipsengwet akiterter setani akeon komanda nyokoib kaberberisiet eng ng'ony kole ingo mokasit Jehova akoam chebo ketit nekile chok moam ko Jehova kiplembechwek amu mobeku okergeitu ak inendet kwam kabadam kibutyi tengek ak nyalilda nekitinye akoi rani. Ko kanye kowal setani nekata kaberberindet inendet koek Jehova kaberberindet. Ko netai ko kanye kowal imandab Jehova asikoek inendet nebo iman koek Jehova kiplembechwek netai no. Nebo aeng ko tukulaja yekilen kejilji konet kelech ara ngikome Adam kolaja maonai kosirto kwo olda age kenakta address kole forwarded address ko asikobit koboisie ng'oliondonoto ko katil kona eng nikaba tai ne kotok lembechekchik ko kende kora asikoboisie eng tai yun kou mestet amu ngot ko kangome chito akot makasit Jehova tengekchot ko kakwo kipsengwet kotokobane keamda logoiwek chemyachen. Tokobane iyan Jeiso amu kangome chito kokergei nekiyan ak nemaiyan bendi tugul. Amanoto negei kityo ngot ko kakwo kipsengwet kwanin ma kotokomi amune kowek Jeiso tokomi amune nebo ng'etiet amu kakepchei kakwanin kipsengwet kwanin oe. Ko nguno ko makomi nyonunetab Jeiso, makomi kirwoket, makomite sikunet, makomi kipsengwet nekelen chorugei Jerusalem nelel amu kakepchei. Ko ako nesire yotok ko ng'oiyondit neo mising. Ko yewekse bichun kole kawek anyun Chebeiyo anyamwau logoiwek chemyachen kokiyokwo kipsengwet kele matoimegei Sabato nebo Jehova amatoimegei kanetisiosiechu alak chu. Akole Jehova kikowal chotok cho tugul cho kounoto testai kityo kou ye king'ololi tamirmirikab oik
kongololjin Adam ak Hawa kot kobutyi tengek kowoloksei nyokokoikoe chokotakichek. Kounotok eng arorutiet neos eng kitabutab Saburit kurget lokoitet mut kong'olole kole amami chi age tugul neibwoti eng oldab meet. Mwaun kongokoi eng oldab chekikobek. So makotinye kabwatutik amakolosu Jehova. Kounotok makoi iwek nyokole kakiyokwo eng olin. Acha. Eng Saburi 115 koitet 17 komwoe kole melosu Jehova chekikobek anan ko age tugul nenyorchingei oldab siset. Ngong'ololi eng kitabutab Laitorinik netai 2:10 kolen akiru Daudi koboto kwanisiekchi. Komwa eng Laitorinik netai 11:43 akiru Solomon. Komwa eng kitabutab Laitorinik netai noto 14:20 kole akiru Jeroboam. Chuto tugul kong'olole ruondo nebo meet yekingome Daudi, kome Solomon ak kome Jeroboam. Kounotok arorutiet neos komami yeineti kole ngome chito kowendi tamirmiriet oldage kong'et borto. Manotonegei kityongon akoboisie kutit nekale ruondo nebo meet. Ngisoman akot eng Saburi 13 komwoe eng 13 koitet 3 kole Daudi kong'ololjin Jehova, Jehova kamuktoindenyu, ker sikobit iwolwo ak ikweny konyekchuk simaru ruondab meet. Ng'olole Job ng'oliondonoto kora eng kitabutab Job 14. Kokale Job eng yutok 14 koitet 4 koitet 12 komwoe kole unoto anyun ruwe chito amakong'ete kokeny akoi komakomi kipsengwetisiek amaking'et eng ruondanywa atyo amakong'etos eng ruondanywa, ruondo nebo meet. Kounotok mami kit neimuchi kele koit kogo nyokobiris eng olimbo oi amu kimakitata chego anan ko kimakiyochi kikile sikeba anyun kele kapkesaisayoi. Choto tugul kokamwa eng kitabutab Korindoek kole akot akine makikwong'e amu walegei Setani koek malaikaiyatab lapkeiyet. Abwoti ale takeng'olole yoto komie eng kitabutab Korindoek nebo 2 kurget 11:14 komwoe kole kounoto makikwong'e ngowalak akichek kiboitinikchik nyokomul. Kokamwa anyun sirindetab kitabut neking'olole Lesson kole ngomakikuye ng'oliondoni komie kobwone tamirmirikab oik nyokoibe kergeindo nebo chamanikchok chekikoruiyo. Tatyo kong'ololwech eng kakaikaet netinye mugulelwekchok eng rirek ak kakaikaet ak kwong'utik kot kotekiyan kanetisiosiekab lembech cheibu toechuto bwonchinech. Amanoto kityo konyolchi ketononse eng ng'oliotab Jehova sikobit kekirinda ichek. Imi pastayat nekitun kale kinyo kwan kale nyetoru ale angoronin konyo kit neu tamirmir kole tolen akere ale ngo boiyot nekinyo kale kong'ololwo kole kanyo kale alechi eng kainetab Jeiso ui kale bukuitab Jehova mami chesoptos kokeny chekikobek. Kale konerech kale akowech kole komumbek koker metit ng'ony koba kelyek barak. Kale alechi ndio ui kabisa kotomenyo oli amu eng kainetab Jeiso kale sirutikab Jehova mami. Kale kotabroboran kobet amatatun kowek. Kokakeng'any konai kole kakomwoigei malaikaisiekab Setani chekalen kobwa koyan kole ane boiyot nekanyo. Ng'ololi kora eng kitabutab Daniel 12, kitabutab Job 19 kole ng'alechuto tugul kotepche akoi ng'etiet nebo koigeny yetun ng'etiet tugul chemiten buryek eng tugetab Jeiso. Kounoto chamanikab Jehova ng'ololi komie arorutiet neos komwowech kole ng'etu tugul chekikobek akoi karon netun kas tugetab Jeiso kokure ichek. Noto amune sikomwa Job
in job tamanak so wala tamamutak tamagole tamaglogole angen ale sabe yetin den ni ageng le kutun kuro yetuk tugunan ni aganye ingot ko maribe igonetishoni kebendi siginet anan gian tamun miri ga boy so mase jangamanda we mo asiru to le mosi agot chigile wenda imurox aungori be ngalio tap Jehova asiko bit ke tono ne ruandet ne bay mandanyi ni to sabe ni engai ne tap Jesu tos mi jine ti ngalio ne te sei anan go tebut ngomami ataje bay tiot ni be tan ko engasi itagat Kongoi pastor, kongoi inganetisha nagai kai nganye ching arur tenos agoba icheket chikikuruyo amu meet kekure Rwanda. Kimi kebebertan nebo amu kasisinwech pastor ingin kebebertan nebo arur tenos agoba ichek chikikobek. Amache keker anyun kebebertan nebo icheket chebeku eng arorutiet nelel. Keyobi ng'olyon kai ko arorutiet nelel ko kikisir konyil 53 akobo meet. Ko ngisoman kitabutab Johana 11:11 akoi 14 ak 21 akoi 25 komwoe Jeiso akobo Lazaro. Kakosirto Lazaro chorwenyi. Rire ka chepkamet Martha ak Maria. Kole tekemi u Kiptaiyat katamukomei. Kole angen ale imuchi ing'et eng betusiekab ng'etiet. Ko kingorire Martha koleje angen ale tun ing'et eng betutab ng'etiet. Ko ngong'olole kole Jeiso achicha. Kakomieit amu kikakemwochi Jeiso kote betusiek 4. Kokakosirto Lazaro. Ko ngende kererititab betusiek 4 ko engin atebetab Yahudik ak bororiet age tugul. Kengen kele kakekonor chito betusiek 4 ko betut nebo 4 komakochomu kakong'u bortonyi. Kakonun kebeberta nebo borto, konunso olimbo moo, konun kebeberta age tugul nebo borto. Koboru kole ngokoite betutab 4 komakochomu. Takiyote nguno sandukut anan keyat kererit eng betut nebo 4 ko kakochom kakobol koyait. Ko kingotebi Jeiso kokimeche koborchi kolech ruondo nebo meet koman. Amu kakome chito komelen ting'eti chichotok ing kimnoteng'ung. Kakome agenge. Ko eng arorutiet noe kokure Jeiso ruondo meet. Ingemwa kole awendi ang'eti inendet. Kole chepkamet tukochomu ngot ngiwe kererit ibiro. Amu ngibiro kererit koba taban yun amu mameche kotokasipto nebo in. Ongen akwe kole inji irani amu kikende ing mochari chi nekakosirto komelen kotokong'u. Lakini ngiwe lekakibare chito anan kotumta korotik kosikose eng loindo sipto netabin neing'ung'u. Kitebesho sekebe ipkeamde eng Rwanda. Awe Rwanda kole kemute genocide lekikakibar biik 50,000. Ko kikong'et biikab Rwanda koyam bichotok. Matup. Maende nguno kiyam konam sukul nekiyo kabisa college nekiyo. Konam kowekab biik chekimakitil metit, makitil eut, chekikibar kityo ng'ony. Ak ipkonde sukul. Kingeyotwech amu ingen ele bisoindeni akimwoe ile siker ng'wonindo nebo meet. Keyat rumit nekitaai klasit agenge nekiyai kikiyas kityo sipto nekimong kole ko kibarak kabisa kokono ang'ung. Kiwalak atebenyu akalechi biik mawendi nebo oeng koyap. Amu kikiro kamet eng yu kakinam chepyoset, kenam boiyot, kenam lagok akonam lakwet nemining ne kowek kouyo meche kokochi kinet ing oretab kowek. Aker ale ketebe nguno chito nekimutech kelechechin kolecho acha isoisoi lakwet akokochin kinet.
ale kakabwatet nebo biik kongwan kou nitok kamwa betutikab Jehova kole Jeiso melen kame mame rubei akawendi angeti kokingong'et nebo somok kokiyesta korok Martha amu kale Jeiso boborwo kole oiste koita kongingoiste kole Lazaro ng'et kokakobet kamang'unet nebo Yahudik nebo lagochu akakonai kole kakome kiboitiondet kakome tupchenwa kole Jeiso ng'et kokingole Jeiso ng'et komelen king'ete tamirmiriet ui kowek kebe kitabutab Thessalonike netai 4:15 mi kurget nekokoboisie biik ne kurgani komwoe kole imutu Kiptayat koboto inendet ko namwoe kole sirutikab Jehova imutu Kiptayat kong'ete inendet ko ing siretab Yunanik amu siretab Paulo amu kikoboisie biik kole noto angan kome chito kwo kipsengwet kotun konyone Jeiso komutu ko yamwoe sirutikab Jehova kole imutu koboto inendet komelen kamwa kole imutu kong'ete kipsengwet imutu kong'ete ng'ung'unyek amu Jeiso kotindoi sobon akokochin sobon ichek cheiyoni inendet ko ngome kiptengechiot nekikoyan Jeiso kokure Jehova maame amu tindoi sobonwekab ichek tugul chekikoyan ko amu tindoi Jeiso sobonwekab ichek chekikoyan koboru kole ngome chi nekikoyan Kristo komameme borto no kikerei no king'ololchin no kilechin etanyu ko kimwa sirutik kabisa komie kole Jeiso melen kame Lazaro akawendi ang'eti inendet amu Kristo ko sobon ak oret ako imanda neiyoni inendet kotindoi sobon tindoi oret ako tindoi imanit koboru yuto komwa kole melen imutu Kiptayat ma oret nalen biik ngome chito ko katakosta kikoboisie oindet ngarorite nelel komwoe komie ing Timotheo nebo 2:1-10 nemwoe kole kale Jeiso akang'alal Paulo komwa kole chekakobek mite kityo kokeni betutab ng'etiet ing Korintoek 15 kaitab 51 akoi 54 komwoe kole betut nekilugui meet sikoteb kole meet miono kimnoteng'ung miono ng'wonindong'ung miono nyalildang'ung nekinyalilech ko betunotok nekikure ko betut amu nguno makitindoi kimnotet nekimuchi keterter meet ngokanyo chito ameche komwokin ing bundukit kobar ngokanyo chito akole meche koketin koketin amu tomo koistogei kimnotonotok nebo meet akonyo betut nekaloku Jeiso meet komakomeitos ichek tugul chemite Kiptayat ko achek chemi kererisiek ko shekeng'eti korok netai so kachek chekisoptosi kale kekanabech koboto inendet aketuiyo ak Kiptayat eng soet ko ngomwoe sirutikab Jehova kole king'eti komute komie akoi betut nekiime Kristo eng kimurtoiyot obwoti atindiot nekingwaak eng komut kasi akile kibit botanet nekiinegei akoyotokis kererisiekab biik chekinekite lekimi Jeiso lekikakikartate Jeiso ako lekikakitupchi Jeiso ko kingoyotokis kererisichoto akile king'etyo alake akoba kipsengwet amu ng'etietab Kristo neiboru kele anga chi age tugul nekame komelen kapkotuiyo ak chekitupche okase komie kicham akase eng olimbo gaa komi ainet nemite Keses nekit yobo Moi University ko ainonoto kicham komwoiwo akoi kole kale kibendi boisiek cho sikobut chito age kale kikobut kwo ainet betusiek 3 nemakiker lekimong kotun betut nebo 4 komong ketebe akile kinyokokwolile korok makong'olol ketebe kelech ano lekiwe kale kase tun kashong kole kikibe Menengai anyoru kotakui kotanom ko nekinye kale tindoi mokorek chekisise tindoi tuga chelelachen ak kechirek ak ng'ororek kole kararan sobet kole kale kikib keon kityo kelech tomo koit betusiekuk kelech ne kenyone ne koroipchi
Angot komi kale keok, kala keok kikutab ainetab Keses komong masit. Ak ora konai oret nekaba gaa. Sinai ile oindet kotindoi oret nemuche koberberishe biik. Amun akoi kabisa kingen kole mabek kap kotuiyo kotakut. Noton kile kitotoi amitwogik. Indoi amitwogik kekochin nguno chego ko shekerondoi, amitwogik ko shekebututoi, so kwomis. Amun ngomaamis koweksei. Ko ikere ngot mbarenik chechang chekibo Uasin Gishu, chekibo chumbek, kokile kingotiru eng kot, nyekebirin eng kot. Kale ikose biik cheng'ololdos kobwone eng oret, tanyokoit chekemiu, kometen akoba. Ko kikoboisie oindet oratinwek cheu chotok koyai kaberberishet. Moibe Ruto komie kele nekakome kokakome. Kou notok koborwech kole nyone kityo betutab ng'etiet eng ichek tugul chemiten Kristo. Eng Korindoik netai 15 koitab 16 akoi 18. Konech nitok kamang'unet kele eng arorutiet nelel konetech kele king'alal Jeiso, kong'alal baronokab Paulo ak sirik tugul chekisir kitabushek chebo arorutiet nelel kele meet ko kakoro chito. Igeni betut nebo ng'etiet. Makingen kityo kele eng betutab ng'etiet ko ng'etiet nemanda ngocho, notok amune simakirwokyin chi nekakome. Makoi iwe akiwe mazishi nebo chi ile ongen ole chichi kokimayat. Ingen ile eng chi ngakome kakile tindoi chito minit agenge kotokosobei kundit ngakosis muguleldo kotokotindoi minit sekondishek 60 eng kabwatutik komengen ile nee nemwoe chichoto komwochin Jehova. Notok amune makirwokyin chi yekakome. Matin kokiyai chichi kolya kikingen angot biikwak komeyoni imwa ki neya akobo chi nekakosirto. Ko arorutiet nelel komwoiwech kole ng'ololi komie, melel iyobi komwoe kole mi biik chesoptos chekakobek. Kaberberishetab oindet netokoweku biik chekikosirto sikobit kong'alal ak. Ako bwone anyun eng betusiek chebo tai chetekekose kanetisiet age kele eng betusiek chebo let koitu anyun tamnimirik cho melen kotokotangoita. Wekse kabisa chekiche, wekse agui, wekse batiemit kinye angot mama nekiyokwo angot sigindeng'ung akonyokolechin ingen ile koing'em lagok akonyokong'ololun kabisa kokerenit agenge talin ikere nekakerenit komekere. Ko ikere ile oindet koboisie tuguk chemabo iman sikoberber biik. Kot komi chi netokotesei kokatar anan atach chito nerubei. Araibu Aram. Bas, chamgei mising chamanikab Jehova, kitesetai eng kebeberta nebo ang'wan, betutab ang'wan. Nemwoe kole saetab oik eng betusiek chebo let. Niton ni keng'ololi eng betusiek chebo let. Kero mising kele kakikobit kanetisiosiek eng yu kong'ololi Ellison komwoe kolen kikochopkei setani koek keny akobo kakilenyi bo gei nebo let kong'al ng'ony. Chobegei shetani akikochopkei akotesetai kochobegei. Kokiligei asikobit kochop ortinwek cheimuch koek rahisi keng'al ng'ony kobutyi lembechek akolusyo. Kale kitigin eng kitigin ko kikochop eng oret akobo kaberberishenyi neo eng tetutietab saetab oik. Kitigin eng kitigin. Kale tom koityi kasuldaet nenyitat nebo tetutikyik akoityin eng kasarta nebo let neng'etunot. Noto amune asikinetigei nguno kingen kele mite kasarta nebo let neityin shetani mising ng'oliotab kosuldae tuguchu tugul akobet ping'ishap akolusyo biik eng iman amu kanetisiet nebo lembech. Ngemwa kele chobegei shetani ko chobetabgei ko nakakonetech kiboitinik chok kondoi. Komas biik eng oretab kanetisiet, konet biik eng oretab oleteptoi chekikobek, eng oretab kamaset. Singoteketepchei kotokosoptos akotokomite kebeberta nebo chesoptos. Katokotinye kwai boision eng ortinwek cheterchin ak cheterchin. Ikose akobo atindiotab Saul ak kwondab Endor kowendi kolechin imutwa
oindet kipkolechi kwondo bendol eng oindet neiboisie naile kiwendi ako map kongalale kole eng Jehova neiboisie kakulechi ngorseiwo eng oindet ngorseiwo eng oindet neiboisie kotokos chito naboru na mwau kale kokolechi ameche Samuel ako kingotokos Samuel chito yani itondo yani oindet takerke ak Samuel kale kokingurukyi Saul akolenji makoborwok Jehova ngureme ak ngoroti tausiek ako kanyonjin kolechi Samuel kelkiasi inyonjo eng saisiek cheu eng oret age ko kiborgei kale boiyot nekilochi ngoriet nekoi akondoi tamnet kale konai Saul kole Samuel noto lakini eng iman ko kimoko Samuel kiboisie shetani itondo neu nebo Samuel ak tuget neu nebo Samuel kongololchi Saul kotkoyan Saul kole Samuel nekakotokos ako kiboisie oindet boisie oik eng ortinwek cheterchin akotoi nguno koneti biikab Jehova akobo atebetab chekikobek eng oret nebo kaberberisiet kele tokosoptos eng komasta age nandiekyo koikekas kele kikilechi oung'yu kiutok bunoik kwoking'ony otuye eng olin bo tai koyan kounoto kou kole ngebendi eng barak oli kobendi oik olin bo kererisiek keit emet yo nekikonech kemeng'isie ak biikyo kora kounot ko kitestai kanetisioni tesetai koetu akonerei eng kebeberwek cheterchin akoi kasarta nekakonyor shetani kimnatet neititaat kokes tugul kale eng yu kitabutab baruetab Johana nebo tai 3:4 kaiteni 1 kale chamanichu amoe tamirmiriet age tugul akotyem tamirmirik ngobo Jehova amu kikomong'chi ng'ony mautik chechang chebo lembech ongen ole ni ongen eng ni tamirmirietab Jehova tamirmiriet age tugul neng'onye kole Jesu Kristo kokinyo eng borto kobo Jehova noto kale otyem tamirmirik moyan tamirmir age tugul amu boisie shetani konetisie kikoboisie shetani kanetisiosiek eng ortinwek chebo television kikomanda ng'alechu bo biik kele tokosoptos biik eng ortinwek cheterchin kikoboisie ng'aliotab internet koborchi biik tuguk cheechen chengisiach ak kisiach komite tuguk chikeburuch ak lembechek imanda ak lembech kot kekonerchi biik eng kebeberwek cheu chotok nemakongen chito kole ng'oliot nebunu kutitab Jehova eng iman kou ne ko nekakile otyem tamirmirik amoyan tamirmiriet age tugul kale tun yae oindet kwong'utik ak kabarunoik ak boisionikab kimnatet chekikerei sikong'al biik chechang eng yenekit konyo Jeiso eng yu ikase kitabutab Mathayo kale yu konekit konyo Jeiso noto ng'alale betusiek chebo let kitabutab Mathayo 24:5 kale amu bwone chechang eng kainenyu kolen a Kristo akobet chechang matukonyo kole amaotio matukonyo kole amwalimuiyot neineti akobo Kristo kale bwone chechang akolen a Kristo akobet chechang eng nitok kobitu kristoisiek chechang chebo lembech chemwoe kolen a Kristo yeitya kwai kabarunoik ak kwong'utik cheechen kale ak tun ng'etos mautik chechang chebo lembech kale akobet chechang kale eng 24:24 eng Mathayo kale amu ng'etos kristoisiek chebo lembech ak mautik chebo lembech akoborto kabarunoik ak kwong'utik cheechen sikobet akot chelewenotin neimukoksei eng iman komakoi ibet chelewenotin natak ng'alal lesson eng yu kole kobate ichek chekiribei eng kimnatetab Jehova eng oretab kayanet eng oliondonyi kale kobuktoi ing'ony komugul kibukyin kebeberwekab komasitak bo lembeita kibuktoi biik tugul kobate kityong'on ichegei chekiribei eng kimnatet nebo Jehova eng kayanet netindoi eng Kristo Jeiso eng ni kole chelewenotin chotok makimuchi kibet chelewenotin lakini tieme shetani kole tamangab kobet bichotok ndeimukoksei komwa kitabutab ng'ang'utiet 13:13 kole akyae kabarunoik cheechen akoyae maat konyorgei eng kipsengwet kobutyi ng'ony eng taitab biik bo kwong'ut ng'oliondoni amu kang'alalwech pasta kole ako shetani akine koyoe koek malaikaiyetab lapkeiyet komwa eng yu kole
Yae mat kochorgei eng kipsengwet. Biik chechang komeoni kole imuch kochorgei kiy eng soet barak yu akot kele bo shetani. Ibwoti biik kole ngokochorgei kiy neu mat kochorgei eng soet kobo Jehova noto. Amu matindoi kanetisiet nebo logoiwek chemiachen anan sirutik chetililen. Eng yutok komwoe kolen yae kabarunoik cheechen, yae mat kochorgei eng kipsengwet akobutyi ng'ony eng taitab biik. Kale eng 14 ak kiberber ichek chemenye ng'ony eng kabarunoik chekikikochi inendet koyai eng taitab tiondo. Kolenjin ichek chemenye ng'ony koyochi kanamwet tiondo netinye berurtetab rotwetab chok ak isop tionyoto. Yai kabarunoik cheechen. Eng yu chamanikab Jehova, eng nwokindo kityongon, ameche kiro kitabutab ng'ang'utiet. Sinai ile bunu ng'o kinotosiechu keyoe chutochu keyoe kwong'utik eng ekosiek chebo let. Ng'ang'utiet 16 kaitenyi ko kaitenyi 13 akoi 14. Komwa kole ak yaker tamirmirik somok chemurwonen cheu mororochik komong'une kutitab maswetit eng taitab tiondo ak eng kutitab maotiot nebo lembech. Amu chotok ko tamirmirikab oik cheyoe kabarunoik chebendi oldab laitorinikab ing'ony komugul. Sikoyum ichek koba luget betut neo nebo Jehova Kamuktaindet. Kalechi leson kabarunoik chutok koboru kimnatet neituitos tiong'natetab oik somok. Oik chutok somok ko maswetit, tiondo ak maotiotab lembech. Nenging'alal eng yu komwoe maswetit kole nitoni ko nekikure ancient paganism nekibo tai. Kong'ep kebwa tiondo komwoe kole nitoni ko Bible Rome, the Catholicism. Ak nebo somok komwoe kole apostate Protestantism. So kotomwoe kiboitinikab Jehova ng'alionoto. Kotuitoskei chutok tugul akwai kabarunoik. Kwong'utiet agenge nekimuch kobit akot eng let kimuch king'et chito nekikure Baba Mtakatifu. Kingen kele kikuru Pope John Paul. Lakini kwong'utiet agenge kimuch king'et Pope John Paul kochorgei eng soet koborugei ko Jeiso. Ako irkiageshek malaikaishek chekayiem chebo lembech chemurwonen. Ak kotoroi biik Pope John Paul wa pili kale impersonateni Jeiso. Konyone kou Jeiso kabisa kotirkiaget kekwong akong'etyo biik cho ingen tupchoshekuk. Ibilechi kikonyo Jeiso ile haleluya. Itoroi Baba Mtakatifu. Amu ingen Pope John ile kiakome akakong'et rani ako inendet ni anyun kabisa. Kamwa ko korokendoet mamwa ale tung'ing'eti Pope John Paul. Lakini kiyai tuguk cheu chotok cheimuch koek kwong'utik eng konyekab biik asikobet chechang. Chi netesei anan ko netebe. Ameche aketyi yotok ates yotok kongoi Eramaru. Tuguk che ero amwa ng'oliot kole boisie oichu murwonen cheu mororochik asikobit koum ng'ony komugul koumchi atebwetab Armageddon. Ko ortinwek cheboisie setani akot nguno ko ketuiyo nguno oik chebo bitonwekab kayanetab biik chetinye kimnatoshek cheimuchi kokur oik, kibung'usiek, kibisachinik ak tugul chemaiyan. Lakini nguno ngitit akot ko Amerika oli komi betusiek cheu Halloween chekilochegei kou oik akomi biik alake chekelen kakiba kiro ipkosomanun eunek anan ko chekikure tarot cards ak ne. Tuguk cheyoe kasit neo nebo kwong'ut ko agenge noton. Ko eng kimasin kokonye keboisie scientific spiritualism. Nengeba nguno ku sipitalishek chu ak ne kokobit daktarishek cheboisie tuguk chechang kiboisie nguno koen chekulen acupuncture, acupressure, tugun ngisha koboto tuguk chekiyoe chebo sautik chekisaun siku hizi. Makeboisie nguno kerichek ya kimoche kekerer chito. Kibendi keyai meditation chekinome eunek kelechi ak ing'wal kelyek sisa anyun ile imwa tugun ngisha tugun ko oret age noton nebo oeng nguno nekokiboisie. Aya kikure parapsychology alak chekakeboisie tuguk chekikure hypnotism ak mesmerism chekimuche keyai kuno kuyo king'ololun kole ibiru ang yoiru kityo asinye keenyin kunoto kityo mami kerichonito keboisie siku hizi. Aya nebo somok ko kikure neo Pentecostalism
nekakiboisien ng'alekab kanisa ak ng'alekab kutuswek chelen ng'ololi chito kotabukan akokurun nguno maat nguno kokur Paulo nekikome ko katuiyo nguno eng kebeberi keboisien nebo dini eng kebebertanin keboisien nebo kipkaa ak kimosi keboisien psychology ak medicine si somaniotin keboisien nguno ng'omnotetab biik che tinye PhD chicho eng ng'alekab parapsychology as koyan che kipsomaninik ko chun maiyan Jeiso chebo kipkaa kotinye nenywan nebo kipkaa nebwone ak makatet ak ne ko chun chebo kanisa kotinye bishopishek ak bingisiat cheki kong'et biik chekikobek ak kosop chekimiondos chekialau king'olioti koriotin ala kolion koboisien setani koropta sikoyan age tugul ngo isomanat iyan chebo parapsychology ko ngibo kipkaa komi chun soso aya ibo chebo kanisa komi chun ko koboisie ortinwek choto somok sikotuiyo ng'ony komugul ak kemeto imanda nebo Jehova ak kele kakeku kit agenge kemeto dinishek kemeto ne tas kotestai ng'alekab Sunday law amu kimnotet nito neu kamit nenyokotuitos tugul sikobit koik kit agenge yoto amune ole nyokotuitos dinishek tugul chebo Buddhism chebo Islam chebo ne koibu yoto amu tinye majini akichek akoyoni eng komosinda ko chebo Protestantism ak Catholicism nyekituiyeu aya ko chebo dini age tugul kituiyo chebo parapsychology amu kakiboisie ng'omnotetab psychology ak ng'omnotetab medicine ak konyoiset sikobun yoto ko kit noto netun nyokotuitos tugul kosomok kongoi mising kale yatesin Ramaro koya kuma pasta kung ngalaling 16 kitabut ing ngangutyo 16 koitab 13 akobo tamirmiri somok ongen akwe komi ole mororoju komelen koshindos ngotuiyo mororoju eng kainet komorori age tugul ing kimnotenyi sikobit kokasak sautinyi eng age amu nginyoru mororojik angwan iwakwautos abenai ile mi mororojik chemi ko mororojik chotok yong'olole sautikab Jehova komelenin kangong'olole mororojik kokakon inai ile maung'at ng'alek cheng'ololi korok kale kimang'unet netai kamang'unet maswetit nole Ngeresa dragon ko maswetit ko setani ne inendet ko kandoindet nebo kaberbirisiet nebo tamirmirik eng ng'ony komugul amu kingetorur setani eng kipsengwet komelen kikiturur inegei kikiturur koboto malaikaisiek agenge eng somok chekikure malaikaisiekab oik ko ngotuyogei oik koyoe tuguk cheechen ae botanetab emet obwoti tuguk chekiyaak Turuki eng Turkey ngoit tamirmirik kocham komwoe biik chechang kole ngiwe Mombasa anan iwe eng kekutab ainet anan inyoru ainet komorioni ainet ko marianab ainet melen beek mi oik chekemukutkei sikobit kong'em biik ko nguno ngimite kebeberta nebo America anan kimi kimoseb murot tai anan katam kekere kele botanetab emet komelen buch koristo netab konyo eng kebeberta nebo oli anan konyo snow anan kobit koititiet age kwaker ngot wikini amite kebebertab Texas karon saa 11 kokomong koristo age nekawirta stimet okere stimok cho echen choibe wainik cheechen kotyol maat nebo sitimet komong amu katuiyo wainik amu koristo ko ngiro kimnotonoto nebo koristo nekokile kowendi ak 80 komong kityongon eng emet buch eng saisiek tutikin nekit saisiek nekit sait agenge ko nekit kang'em tuguk chechang akotoi korobon anyun ropta nebo koik akoita melen koita neming'in neo koikere kele kimnotetab koindet eng betusiek chebo let koyachen ko eng kebeberta nebo oeng nekamwa kole age kong'et mang'unet tiondo ko tiondo ko baunatetab baba nakemwa nemuchi kong'ete Rome sikobit kowekchi kimnotet nekinye nekakinetkei eng wikini
nekibo kenyisiek 1260 so kobit kobois kimnotetab baba ko kikochi kimnotet ko cheikochin kokochin nebo let tiondo nebo let nekikure apostate protestantism kong'ete mising bounatet nebo emetab America amu betut nekanam katuyogei kanisosiek tugul chebo emetab America koboisie kimnotet amu matindoi kimnotet neo kokochin setani koboisie kimnotetab serikali ko ngoboisie kimnotetab serikali koboisie kito nekikure constitution ng'atutikab emet ko ngoboisie ng'atutikab emet keng'at eng emoni kele eng ng'ony komugul kemeche keipchi kimnotetab kanetisiet nebo amdoik amu nguno ng'olyotab kotuyogei mi amdoik chekikonaak cheng'olole television ng'olole kimnatosiek cheechen akwai kwong'utik ko kito nekikwong'e ako kwong'e chitugul ko kwong'utik chekanyekeyai kot koit chito agenge neing'eti biik kong'ete chekikobek akonyo kong'ololso ingen kele boisioindet kebeberata. Kongoi. Kongoi mising atache mwalimu nerubei. Kongoi mwalimuinik tugul, abwoti ale keng'alale ako kakwo sait osache sait notindoi asikobit kemwa eng tuguk chechang eng saisiek eng dakikaisiek tutigin. Ko summary nekakeng'alale kamwa Arap Maru kong'alale eng ng'alekab saetab oik eng betusiek chebo let. Ko eng yu amoche kenam kito agenge. Betusiek chebo let ko ne nekikeni? Kikeni nyonunetab Jesu Kristo. Ko eng yu kekere kele oindet komeche koberberech eng nyonunetab Kristo. Amu kaketiny eng yoto kokamwa kele kamang'unenyo komite kamang'unenyo nebo sarunatet kolumdaatege eng Kristo. Ngisoman kitabutab Tito 2:13 komwoe nyonunetab Kristo. Ko nguno ko kito nemeche shetani koyai komeche konyor kaberberisiet. Asikoyekiberberech kakemwa eng yo kele kiberberech kotokakarap koikutungchi chi age nemenget ile ng'o. Ko netai komeche kobor kole mamitei kitindoi kikomuktaindet akot akicheket kocheng'e oret neiborwech kiberberech. Soman kitabutab Ng'ang'utyet 16:13. Amoche sisir amu matindoi sait nekisomane mising. Ikere ile kasich kutit nebo maswetit nemoche kong'alale ako kwaige koek inendet nekasich kutit neng'ololi ng'alek cheyoche kiyan kele ngawek iman ng'alechu. Ako eng achek chekikochi koyan Jesu Kristo ko ne nekenoe? Amu kairo ile bwone tuguk chekoi kakaiyan kokobate kenai ng'oliotab Jehova lene ng'oliotab Jehova. Ko notok inai isoman akikas inde muguleldong'ung kotokotindoi nafas. Asitunda chutochu amu kaikas kele betusiek chebo let koeke asikora koek nekipkelen kele ango Jeiso kelen kakonyo andakilen kero konyachech Jeiso anyun imyeno. Ikere ile kamach koberberech eng yutoyu. Komache koboisie kora ng'alekab chekakemwa en tamirmirik sikobit kolya kewalake kotko makinget kele ngukone kalyan ngap akot ikose akot biikchok chelenen kyayan sinyen in tamirmirik chutok iman amu kinyokotwa chito kinyokomwa ne lakwet kotokora koek kakomyan lakwet ilijigei kalya atikoi kora koek kakiile ngo lakwet kiile mwaitab kikure ne pigs ngurwet kosop lakwet. Kakoek ne nekakebet keyan choto. Nikere ile makaberberisiet amu ng'oliotab Jehova komi kanyoiset. Jesu Kristo ko daktari mkuu. Ngot kaketau yani keberberech kou noto
igere nguno ile kaberberishet neo ne kamachke ako nyone kito nekile ngoik rahisi kama koya nga kito neka sarune ano ngalia igere nguno akot injo kibendi Mombasa ipkolen kibendi biik komeche kenyor saet asikakekas kele nye kesaun inyoru borotet inye kimyan kilya ko kimi alake chekikobwa nyekibor kele kikotononso kikosopcho igere anum ibwoti anum kimakotindoi akot kelyen anan kimatokobendi kelyek kiage kikakokor ile siara angot ane ngotko kiwendi anum makawe igere ile kakerwate kot kele ronin Jeiso kamite tongaren kamite ano koinga tupchoshekab Jehova ongetonone ng'oliotab Jehova inegei asimalya manyokoberberech amu nyone kimite kaishek chekakong'ering'itu ako meche kowal ng'oliotab Jehova asikobit makisoman nalen mwoiwon kakatokomwa pasta kole kilechi chito mwoiwo ilen enye nekatalen ongesoman lene kitabutab ng'ang'utiet anan lene kitabutab taunet 3:1 taunet 3:1 koleni king'alindet ndaret kosir tyony age tugul nebo ng'ony nekikach koya Jehova kamuktaindet kilenji anyun kwondo tos iman kimwa kamuktaindet kole amat oam logoek chebo ketit age tugul nebo mbaret kaberberindet nenyokoberberi biik iberberi kokiberber kap Adam komasiregei ak kap Adam kaberberishet asikobit ngomwa chito kole len kole ilechi mwoiwo lene yoto angot kogo chemaimuche kosoman ilechi oye sirwa lakwani asikong'et sisomanwa lene bukuit kongesoman sikekase bukuit kole mwoe ne bukuit matkekase kito nemwoe kutit iman mite kimwoe testimony chekimwoe kele kiyoiwo Jehova kouni lakini ongetonone ng'oliotab Jehova noto inegei netoretech simakiberberech ko igere eng yu ile meche kotesetai ak kaberberishet ako tesetai kolachekei kwaigei Jesu Kristo kwaigei yani cho kakemwa tugul kele nyokoeku yani nakilen ngebendi kecheng'e kiplengonok kolache biik sokek sikwaigei ketik kolachekei nito anyun akine koeku imuche kochorgei eng kipsengwet amune amu meche koberberech eng nyonunetab Kristo sikelen amu kingen kikeni Kristo kele chorugei kowendi akine kochorugei akonyokochor ibinai ile nguroni lakini kamamite yoto puch tugul ara ne nekakiyai meche kenai kele ng'oliotab Jehova komwoe ne eng sait age tugul tugucho tugul cho kakimwa kele signs chematindoi oret nekimuchi kewenye Bible soman kitabutab Mathayo 24:24 sinai ing yoto ikiwe Mariko 7:7 komite eng yu spirituals cho kakemwa tugul mame kotogetyi amu kakiyany ke alliance sikeng'olole kuyo kimwoe Saul kole kalya ipko consulten ipkomwa ng'ololji oik ketou keyai cheu choto ko oret agenge dakikaishek chebo let chemakakongetu tutigin chekakibe keng'alale ng'alechoto ako Kristo nekikeni kot keyaitu bergeinik cho ki 10 sikarap koeku metindoi mwaita itonone ng'oliotab Jehova amu mwaita noton neitindoi nengoit kele uroni kakoit itinye amu kakokonin Jehova tamirmiriet netilil nemametoi biik chi kwaigei nemengen kole ne konin naet kale bwone Jehova amu matepche yoku kipsengwet asikobit konai biik chi asingoit nekakiberber nekibwone kolen inget ile loiye lembech niton loiye mauniton ko ongetonone ng'oliotab Jehova amu noto inegei nekonech kenai kaberberishet amu cheng'e kole kaberberishet nenyokokowechech kebe let ko nguno ko kongoi amu kokinetkei aketesetai asikobit
tupchosyekab Jehova kenyoru sobet nekikeni nekikiken singwait Jeiso kele iye Jeiso nekikiken koironi. Ko notok ameche ametochi mwalimuinik kotesyi asikeker eng saet. Mi Jenny tos komeche kotesyi ng'olyo? Ko ngomamite abwoti ale amu kakwo sait ameche amwa kongoi eng akwek tugul. Kongoi mwalimuinik chekakokonok Jehova kamuget keng'alal kibagenge akekonu kanetisyet. Ko chekose oyapte ngotindoi maswali yemaokas kole kemoche sikemwoe yo kimwoe lesson nerube keelesan kito ne maswali chekakikonech. Ko kongoi mising. Lesson nebo wikit nenyone nekitesetai nebo lesson nebo 11 koking'olole luget nekakorik. Ketochok tugul eng betunoto. Ongetestai akesochigei amu kakorik betut ne noto nyone Kristo asikobit nyokong'et chekikoruiyo anan kochek chetekesoptosi akebe kibagenge amu kituitosi tugul soet sikebe kibagenge emet nemakenyoru nyalilda. Kongoi ongesa Jehova nesobe koigeny. Kimwoe kongoi kitorori kainet. Kongoi ng'olyo nekainetech. Kongoi amu tamirmiri ng'ung netilil. Kongoi amu maimetech akikonech sikenetkei. Ara Jehova sichemakimuch kinyit koinyit njekose akinetkei akichek eng wikit komugul. Kongoi ak makeng'ung kitorori akimwoe kongoi eng kainetab Jeiso ne Yetindenyo. Amen. Amen.